Wengane zawuthi impela ke silisuke ke lahlala nje bakukhuzani komfambongosi ke esededela ke esihloko ke se-track ke kwi-album yakhe ke entsha bafuthi impela ngaphandle masigibela udaba ake siqale sinibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje mosaqala ngene kuyona channel iyake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell konzo uzithola zonke izindaba ke shishayo nazo ezi3 nayo bafuthi impela sibona lapha ukhuzani komfambongosi nje bake esevisana ke walisusa walibeka ke esenta wasuka ke umdlalo ededela ke isihloko ke se-track ke ekwi-album yakhe ke entsha ezophuma ke engazophela ke i-14 zika November bafuthi impela ukhuzani ke uthema ngabake ededela phana ke u-track number 1 ke kwabonakala kuhlanyeke abantu njengoba ke isihloko ke sika track number 1 sithi ke Ronaldo bafuthi impela bathi yabonakelana ke ezizokhala futhi ke izokhala ke lokhu kwangempela kanti ke wengane zawuthi impela ukhuzani ke umfoka Mpongose ubesethembisa ukuthi ke adlale phela ke izinsimbi zale ngoma ngayo umhla ka2 November emcimbini omkhulukazi ozobe uphana ke People's Park ke eThekwini kwi-all white kwigcwalisa wathi yabona ke lana ke kizonibhaza kanzima kabe ke webathandi ke bomculo ngoba nge15 yilapho ke niyokwazi ukuthi ke nizwe khona ke isiphelele yona ke lengoma bafuthi impela ke sinjalo izindaba ke ebesiniphathele zona yona ke Mbuso City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.